Joto no Khwlaijakha, my dear friends no. They Haste ni Joto lukurogno khakaham te Khwlaya phar. Tini ang press meet khaimani जों agenda wise saklaiwana announcement koekta tongo sini Ttaadc ni bwskang salo जों toma samung khainai bono twi announcement khainai जों last isi de sonamani rokno declare khainai jeta जों samung khainai naimani Tipra ham otulun जों romani pilawang sanani musu proudly Chini bubagrani netritwe जों je scheme na halaimani industries department by je Tipra ham scheme Chalok khai 600 auto जों rokha successfully auto makha ebong tabok je auto mawi running khai tongnai rok borok EMI rokani bagoi rok kuno problem kwrwi borokni income kaham no ngui tongo kebo 20,000 25,000 oneke 25,000 rokbo ajeu hnai chini thanibo borok khusing jagoi chungno sahau je Tipra ham auto mamani bagoi borokno जों subsidy bi rokha 75,000 vacant subsidy Omahike rokha जों kwbangma pilao je roni naimani allegation makha je Tipra Motha khainai no simano auto rojaknai hnai bai allegation romani kintu Tipra o tabokno first time wngna je जों romani hai kebono जों Tipra Motha BJP CPM Congress omahai kuno nailiya haisi tabok je 600 auto nanani bisingo ang media rokni bisinti lukurokno sanani musugo nirok verify khainai di sungui nai di je auto nanani bisingo sudu Tipra Motha siminde ma hnai sungui naimo oro jaga CPM Congress BJP joto no tong haisi जों kuno party sinaya je oro jaga officially fainai borokno civil code nainai bank ni hoite onek borok bank ni rejection mamani bagoi जोंनो jolijaknai bo tongo kintu omoto bank ni rules RBI ni guideline mutabek jagi loan ganang rok borokni civil score hayang khankhe borok automatically bank reject khairo koyekjon bahai cases bongkha rang bo phirok marokha borokno rang phirok romani bo chini thani tongo prai 25 jon moto rang phirok ui rokha je puila borokni civil score naimani pore loan rok ganang rok previous record rok naijagoi bank borokno automatically cancel khairomani bagoi जों rang phirok rokha ge first time omo chini Tipra Haste o omo hai bubagrani instruction by जों samung khaiwi je chini Tipra sa hengke rodi oro kuno Tipra Motha BJP omahai tanai di hongjagoi जों rokha ge tabok जों bwskango thik bahaike scheme tobonani nai tongo Tipra ham housing जों Tipra ham housing tabok bwskango khainai je mamani bobo जों bwsak khainai 200 300 400 500 omahai wngwi mano haifano जों starting agi je jaga ADC ni omahai housing ni kuno prokolpo omahai ke generally rozaya je nukung hamkrai rohmi kaisa project by borok koekta location no rokha 30 ta moto rokha जों 30 ta ya komse kom nung Tamo snai 200 ta ni upor ungnai nge oro jaga ang clearly sani musugo je Tipra ham scheme o bahai ni borok selection khaijaknai je boni nukhungo je sugya kisparno boni kuno financial backup kwrwi borokno जों support khainai hai hnai no maharaja amodi sonakha Tipra ham housing by pura prefabricate within 3 months complete ngoi thanai je proni simi जों starting khai hankeno beneficiary selection ngnai selection ngmani pore जों fund sanction khaimani pore je samung tangphainai bo agency borokno जों rang roi rokha hengkeno within 3 months ni bisingo no omo samung complete ngui thanai haikhe omahai Tipra ham housing scheme जों chalok khainai ni thangui tongo nge teibo जों encourage khainai ni bagoi TCS TPS nini TFS TJS judicial service omahai rokno chini Tipra sani bisingo जों competition kwbangma tabok khaiwi tongo जों borokno honor khainai ni bagoi borokno encourage khainai bagoi tei phainai generation no जों tambo snai encourage khainai ni bagoi impress khainai ni bagoi inspiration ronani bagoi जों je TJS TPS nini Tamo snai TPS borokno जों TPS andaro je porikha ronai rok borokno जों 1 lakh khnaiwi honorarium ronai one time je crack khaimani no
बाहायखेनो निने IAS IPS IRS निने UPSC ना अंदर जे पास खाइने क्रैक खाइने बरनो जों 2.5 लाख जरा वन टाइम अनारियाम दोनाय चिनि तिप्रासानि बिसिङाव अमाहायखे जों एनाउन्स खायखा जे बसकांनि ताक TPSC कन्डाक्ट नाय UPSC कन्डाक्ट नाय आ जागाव ओ लेभेल जदि क्रैक खाइमा हांखे चिनि तिप्रासानि बिसिङाव बरनो जों वन टाइम अनारियाम रनाय गे थिक बाहायखे चिनि थानेवा ताबाव गोबांमा म्युजिशियन दङ आर्टिस्ट दङ folk dancer दङ गोबांमा फिल्म प्रोडक्शन खाइनाय दङ बनो बहायनो चिनि बुबाग्रनि नायकल मंबाय जों बरनो सब्सिडी खलायवै फाइनेंशियल असिस्टेंट खाइनायनि बागै जों सिद्धांत नाखा जे पार्टी जे ग्रुप जे माने डांसर ग्रुप फांथों नेने सिंगर ग्रुप फांथों बैंड पार्टी फांथों माने बैंड पार्टी बटे पाराराव माहाय खाइनाय बाहाया जे रिनाउन जे त्रिपुरा हास्ते वो सिनिजाक दंनाय बाहाय कासे ग्रुप सिंगर ग्रुप फांखा म्युजिशियन ग्रुप फांखा बरो अप टू 5 लाख जरा बरोनि फाइनेंशियल प्रोजेक्ट सनावै रखा हंके जों बरनो 40% जरा सपोर्ट खाइनाय फाइनेंशियल असिस्टेंट ठीक बाहायके अप टू 10 लाख हंके जों 30% दोनाय ये अप टू 10 लाख जदि 30% हंके जों तामो सनाय बरनो मोटामोटी जों सपोर्ट खाइमानि खलायनाय जों तानि सब्सिडी सिस्टम खाइ हंके जों जतनो साइमानो चिनिति प्रसारनि बिसिङाव जे जेन्युइन पार्टी रक बरो हंके माने नांसगै खाइमानि हंके टोटली फ्री के रखा हंके बाक्सा बरो तामो सनाय निनि हायनो रां नावै पाइरै पाइने बहाय इंटेंशन बो दं हंके जों हानि बाङैनो जे जेन्युइन पार्टी जरा रोजानाय मोसानाय निनि मोसामुं बहायगे गदालजाक अमाहाय काचे ग्रुप जेन्युइन पार्टी तंखा हंके जों चिनि ट्रेडिशन चिनि कल्चर चिनि हुकुमनतै जे प्रमोट खाइतनाय न जों फाइनेंशियल बैकअप रनाय हाय हनै जों बरनो 40% 30% सब्सिडी खाइनायनि बागै जों सिद्धांत नाखा जों चिनि हास्तेव जों रिजनल पार्टी आगिनि सिमि जाय फाइखेनो खोनालाय फैयो जे चिनि हा होनो किंतु जों जतनो साइमानो जे चिनि हा नि कोनो रिकॉग्नाइज करै कामियाम चाइबा 80% तिप्रासानो माने कोनो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करै जे नकथाय आने अम नकथाय हाय हनै रिकॉग्नाइज करै जों आगिबो साहा ताबोबो हानिबां बनो ऑफिशियली तेवैसे अनाउंस खाइनि बागै दिनै ओ प्रेस मीट सानि मोसौ जों एंसेस्ट्रल जे लैंड ओनरशिप पूर्वपुरुष नि हयते जे आनि चुसुनि चुसु जों जागा दखल खाइ दं इवेन निनि तामसनाय 1960 जे TLR LR एक्ट जे प्रो सना जागो बनिसे सिगां जोगजो चिनि चुसुरक दं फायो हायफानो चिनि नकथायनि पर्चा करै चिनि माइ खेतनि पर्चा करै अमाहाय गोबां चिनि तिप्रासा दं अम ताबकनि कगया इवेन कताल कग बुंया गे बनो जों निनि TT ADC नि हयते ऑफिशियली जों एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप जों बरनो रनाय रिकॉग्नाइज खाइने हानि बाङै जों चिनि सब जोनल लेवल जों आगिनो बनो चिनि ADC नि हयते साख्लाय रखा जे एप्लीकेशन खाइबेदि हनै तो फन एप्लीकेशन ताक जरा खाइजया खाइजागै दङ जे खाइमा जागा मैक्सिमम जागाव खाइजाखा गे जे खाया तनाय बरनो कबगनि मुसु खाइदि जों ऑफिशियली एटलिस्ट ADC नि हयते रिकॉग्नाइज माखा जे अमो फनानि हाय हनै रिकॉग्नाइज माखा हंगे जेकुनो ONGC फाइथों जेकुनो गैस पाइपलाइन नि बागै फाइथों रास्ता नि बागै फाइथों डेवलपमेंट पर्पस नि लैंड ऑक्युपेशन अंथों नों कम्पेसेशन छानानि बागै एटलिस्ट नि बागै कासे डॉक्यूमेंट अंगै थानाय जे ADC आनो एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट रहा जे अर जागा आंनो तंफायो आनि चुसु तंफायो हनै साइमानाय जा गे अमनि बागै जों ऑफिशियली ताबो आं डिक्लेयर खायो चिनि तिप्रासाराव ताबकफोरनो जे बनि बागै पाटा नि बागै निनि खासलेनो निजेनि बुमुनि बागै एप्लीकेशन खाया खतम खायके खाइदि जों गोबां माने नगो SDM नि हयते चिनि TT ADC नि लैंड अलॉटमेंट कमिटी दङ बनि सिनाव SDM लेवल डिनाइड अंगै पायो कुनो बरक तै साकाव सि सफाया डॉक्यूमेंट जे बरनेरो रहा आरो न पाइपे हा हानिबां जों तागवान सखा जे डायरेक्ट जोंनो हेड ऑफिस नो कालेक्ट खाइनाय चिनि सब जोनल
Journal ni level ching collect khaiwi chini oro head office ni hoite borono process khaiwi concern DM SDM no sung chithi roi honai je borono sung ancestral land ownership rokha nirok bono bad baki ownership mutation khaine ni bagoi process na de honai chung letter roi honai individual khoroksa khlai nge mochini bagoi blai nangmani je asa kwrwngma chung ha hai holai tong chini kuno recognize kri kuno kaisa institution kuno kaisa administration no recognize ro yangoi tongmani tini chung bobagrani netritwe ADC ni hoite kaisa government ni certificate chung mangoi thangnai tarmane bwskang ni process chung easy ngoi thangnai hani bagoi ang sanai ni mosugo joto ni apply khaidi daiti ni chung bono rona ni bagoi sak thanai oma haikene chung land ni meta chung tabo 2 mas ni bisingo no chini jompoi jela SDM ni hoite khas land no borok allotment nana ni bagoi apply khaimani paksu jora chung roughly 1000 khas land wo allotment nani bagoi je apply khainai rok no chung ADC ni hoite 4 bosoro 1000 ni above land allotment ni NOC rokha SDM ni hoite borok busung makha maya boto chini ro record chok phaya kintu SDM ni hoite recommendation chok phaiwi chung borok no almost 1000 ni above land ni and ownership khaina ni bagoi allotment na ni bagoi NOC rokha nge tak recently chung hai ni hai 61 individual family jompoi jola SDM ni no arano chung hai ni hai katal ke boroni application no chung NOC ro phaikha financial te bu chung ronai karon chini SDM level ni hoite tabo bu koyekta proposal sok phaijak tong nge omono chung bwskango bu rowoi thangnai tei kaisa chung joto ni sawo chini Tamo sinai tradition culture chini hukumo rono chung protection khaini bagoi teibu samung khaini nangu hai hnai chung joto no khanao agi bu khanao kintu koisa no etodin decision najaya oma hai ngoi phaimen no chung tabo niro chung tite edisio phaimani bobagra netrite phaimani ek bosor sakaya no chung joto samajpoti rok no recognize khaika joto samajpoti no chung honorarium bo rokha per month 5000 ke tabo sujara continuously rojawi tongkho ebong ulo bo rojaknai je chung tongsa chung kri proto tei bad baki oro ADC haphang chaloknai borok decision nawi mane ronai roya kintu chung tongsa borno rowoi thangnai omo chini decision thik bahaikene tak chini 14 devata matai chung joto ni sibu 14 devata chini maharaja ni period ni simi palaijak phaimani kintu arani chontai rok no je chini titi ADC ni hoite je respect roni nangmani honor roni nangmani eto din rojai ngoi phaikha chung phai bichar bosok kawi thangkha haifano chung leido phano chung di sunakha je borokno honorarium ronai hinai ge borokno chung tabo honorarium per month document dok najakha per month 5000 khlai arni chontai no chung rowani bagoi chung announce khaikha tei gosiwi nakha ge chung isio omhai gosijakno tak bwskang ni simi borokno honorarium ronai thik bahaike chung tabo senior titi ADC super league cholai tongo Tipra idol cholai tongo ombai tak chini football young generation rokni chung joto no saimano football chini Tipra Haste o blai promote ngoi tongo tei je thwngnai rok almost 100 jona borok beneficiary player rok benefit to per month 8000 khlaiwi ge asa kwbang jubok rok at least 3 month ni bangai phano borokno chung jaga rokha tei honorarium rokha bwskango borokni future ni jaga nawani bagoi bo chung borokno platform rok makha Tipra idol by chini rwchanai rok almost 250 jona moto audition rokha 75 jona moto nini gala round ni bagoi tabo preparation ngoi tong financial chung bahaikene titi ADC ni kaisa cricket T20 ombusung khainani bagoi ready tongo day dog venue rok busuk temangnai bomhai method nai omosung ulo discussion khaiwi declare khainai kintu chung sudu football lo simiya sudu cricket sudu Tipra idol simiya chung cricket te onnaino games rok no promote khainani bagoi wasoi tongo thik bahaike chini dofani bagoi
जों बसखांगो तमा सामुं खायनि नां बिखारकनि बाङै जेमन तिप्रा हाम हाउसिं हन्दि निनि अटो जों रमानि हन्दि बाहाय सामुंनो जों आगावै थांनाय गे फाइनेन्सियल तलक जे जों सामुं खायमेन न निरनि मेडियानि बिसिंतै जोंनि हास्टेनि जत लुकुरकनो जों सिरनानि बागैनो आं दिनै तिति एडिसिनि ओंगै ओ प्रेस मिट खायो गे ब्लेक हामबाय जतनो खुलुमबाय के Sisa जे तिप्रा हाम जे हाउस बुम पनि आं बफान्स एप्लाई नि बा बर जगा खायजों तिप्रा हाम हाउसिंग स्कीम ताबंनो चालु खायजनाय विदिन दिस इयार माने दिस फाइनेंशियल इयार नो चालु गय थांनाय आं कि डकुमेन्ट दक कि आं जों जतनो बेनिफिशियरी सिलेक्शन खायनि बागै गाइडलाइन दक थुं प्रिपेयर खायजा सुदु गाइडलाइन जों ताबं रनाय माने बनि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बम हायनाय हायरक जों साख्लाय रनाय रन्दि चाचो फैमिली चिनि तिप्रा साने बिसिं जे बिखराको नखुं हुकुं करे बनि माने रंइना दि रान्दी रक सोया बनि बसा करे ते क्वेश्चन नायने करे हायरक न जों सिलेक्शन खायनाय गाइडलाइन अलमोस्ट कंप्लीट Sangka edisi Haphang je tongai borok joto da osi basumanno. एडिसी हाफां माने एडिसी एरिया वो जो तोंनाय जो तो दुमाना कैसा ये लेन नि व्यापार अब के सिने एडिसी सरकार बंगना फिरे सरकार नै न ताबक जरा तो चिनी एडिसी वो कुनो माने रेजिस्ट्रेशन ने अमुक करिखो जों बरनो तामसने एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप हिसाबै जों सर्टिफिकेट दोइनाय बने अथनो अमहाय जे अमो जोग नो और जागा नो ओ फोना बो और तंगै फायो हाय हने एडिसी नि होयते रिकॉग्नाइज रनाय हायची कारण कुनो रिकॉग्नाइज डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट नि होयते करि माने न और 100 बछर तंग फायो 50 बछर तंग फायो नि कुनो प्रमाण करि सरकारी बाबे नो कैसे गसिया अमनो जों एडिसी नि होयते गसिरनाय जे न और आसु 50 बछर लास्ट माने सिंस माने 1960 फांखा 1940 फांखा बो और जागा वो आसु प्लॉट नंबर आसु खोते नंबर और जागा बतंग फायो हाय हने जों एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप रबै रनाय तखनो रजिस्टर स्टेट गवर्नमेंट नि थानि नंनाय अच्छा कैसे जे तिप्रा आई डोंट आई डोंट जे बस तिप्रा डांस ला हदों आं जे मोसानाय रंग दङ गोरों दङ बा आरो सालायो तिप्रा डांस नि बागै ताक्स जरा कोनो डिसिसन नाजायाखै आलोचनाबो जायाखै যদি পাবলিক नि डिमांड तंखांगे चिनि तिप्रा सारनि बिसिं बहाय तंखांगे जों अबयस्से वासनाय जत लुकुरनो साजेशन रदि हनै रिक्वेस्ट खायनि मोसो जे अमाहाय इवेंट खायखांगे चिनि राइरक यंगस्टार रक दै बेलो बेनिफिट बानाय अमाहाय कोनो पार्टिकुलर साजेशन तंखांगे साजेशन रयमान